Ngatho cia mwanya muno ni undu wa gucoka ndirehoka no urathie na mbere wega. Bishofu uyu wakoretwo agika ciiko ciagegirie Kenyans. Bishofu John Gitonga ni arikitie kuhuruka. Bishofu uyu ageire gweta muno thutha wa video yake agika atumia ciiko cia urathoni na njira ya gwitua ati ni kumahora aramahoera gukure githerema muno guku nenda-ini cia ukinyaniria. Kenya ni magegirio muno ni ciiko cia bishofu uyu kuria makoretwo magikia ihoya kuri thirikari ikorwo ikimuikia ngono kuona aikagia atumia njara ciake ciega-ini ciao cia thiri ati niguo kumahoera na niguo akorwo akiruta ngoma ciao. Kuratweka bishofu uyu controversial ahurukite thutha wa gukorwo agithumburwo ni ndwari kwa ihinda. Andu hakuhi nake maugite before bishofu ahurukite ni arakorirwo akihera ni undu wa ciiko icio ciakorirwo igithumbura Kenya. Kuratweka bishofu uyu controversial ahurukite thutha wa gukorwo agithumburwo ni ndwari kwa ihinda. Andu hakuhi nake maugite before ahurukite ni arakorirwo akihoya muhera ni undu wa giiko kiu ekire. Kenya magicakaya gikuo giake maugite ndeto cia bishofu mwenyewe ni ciakorirwo ikimathitura muno. Mundu gwitwo Karago wa Mureno wakorwo akiaria akiuga ati bishofu ni aherete na akahera muno before akorotwo akihuruka. Bishofu Jonah apologized. He has rested a righteous man. Let his soul rest in peace. Let his family and friends mourn him in peace. We will all die one day. Ere domeredi ere Karago Muraya akorwo akirekereria akira a Kenya mamurekere tondu ni akorirwo akihoya muhera o before ahurukite. Na ni gukiona comments iria Kenyans magikorwo makirekereria o riri manyitukio ni ndoto ici ciigie kuhuruka kwa bishofu uyu controversial. Ndigutenderithia ndeto ici makiria gucikinyia hau. Make sure ni wa turn on your notification wa subscribe niguo hingo ciothe ukamukira video citu tucamanie na wa next one.